recrutamos ni número hanasanne. Pessoal sirane ame recruta futi husi kada aldeia ida emaida. E eleição vai acontecer a aldeia, maka eleição vai delegada. No delegado ida husi aldeia. Eleição vai ser aldeia. No eleição vai ser suku. Tamane maka iha centro votação ita sei kuahira ita hakat ba centro votação ba assembleia aldeia ita sei simu boletim de voto tolo. Mas que boletim voto ne tolo, mas vota ne dalahat. Tamu saya mak dalahat. Boletim voto ne ida ba sef suku, ida ba sef aldeia, ida ba delegada ho delegado. Então, além de vota ba sef suku, sef aldeia, vota mos ba delegado no delegada. Tamane mak boletim voto tolo, mas vota dalahat. Agora, o Isahili Ilianain, Hanesona Hadianan de Zona, membro Conselho Suco nebe elitona, Maxei Hili Lianain no representantes Juventude Feto no Mane. Membro Conselho Suco Maca, Seve Suco, Seve Aldeia, delegado delegada aldeia. Siranemak dia membro Conselho Suco. Agora mi suku ida dato tolu balu husu sira pasne ya mandatu iha gala jurnalistir hatene pas gala pessoal apoio suku ne iha mandatu gala resposta ne ba median kada pas ka pessoal apoio suku ne la tamaba conselho suku. Pasga, pessoal apoio suku ne funcionário estatal. Ne estatal mak recruta, estatal mak contrato sir. Ne la os conselho suku. Eleição ida de 28 maio ne itahili conselho suku. Sira ne bela tamaba conselho suku italahili. Agora, competência Conselho Suku makanya sana. Halo eleição balia nain nebe integra a Conselho Suku. Lia nain Juventude Feto no mane depois eleito siramos integra baia Conselho Suku. Mas que sira laos eleição direta, mas que Conselho Suku makeli sira, mas depois lia nain ho Juventude Feto no mane eleito siramos integra ba Conselho Suku. Depois, competência selecusi Conselho Sucunian, halo eleição para representante da Juventude Feto, no Juventude Mane. Decide, competência da Conselho Sucunian, decide substituição para serviço suco durante período de ausência, ka impedimento nebe liuloro tonunu. Nebe, serviço suco, mos bele hetan missão. Karik nia ausência liu lorong toludul tutur malu ne Conselho Suku bele reuni bele decidi bele hasainian no turga fale sirselo. Agora Conselho Suku kalau ada serviço suku Conselho Suku bele hasai quando vai bahirania viola regra mas be sefi aldeia leni la deha karek nia musikala ni residência musikala ni serviço durante rua fulan tol leda de la deha amanema kami nafaten ya suaya fatlulik
kritika makastep tebes eba me considere dene di hansan rekomendasi kari ami kari ke revisão lei ne maka Conselho Ministro convida ami preocupação ser nami hato kari considera também ne preocupação rekomendasi musi comunidade sirne. Agora, kriteria do candidato para ser suku. Primeiro cidadão Timor-One. Lei ini lah hati dan cidadão nanes ke cidadão Pusunga. Lei lah dia. Lei dia det cidadão Timor-One. Tamane mak zinjang sira warda dau hela panutinan 5 ona sira heta ona sertifikado cidadania sira mos bela ya dia tetap kandidata. Tambah lei ini la distingi. Dia det cidadão Timor-One. Tinan salon resi itu balaten. Ya itane lei ini dia artigo hat nulu resi itu dia cidadão neba John Hili no ema hilinia karipnya kandatuan tamane mak sesan ulu resin hitumus konon yang kandatan ema bele hilinia tui recensemente electoral tem que registro no hela ya suku nebe sira apresenta candidatura ba tem que registro no hela ya suku nebe sira apresenta candidatura ba senia hela ya suku Mascarenas mebenia mai candidato valia suku Santa Cruz, mesa Assembleia Eleitoral Aldeia, sukunya se representa nessa candidatura. Por exemplo, ya forneba nia emhot hatene dia nia origin khusus suku dia nia. Mabe durante nia hela ya dili. Seninya kartong la muda ya la bela kandidatan. Mas nia origin khusus suku nia mania, mabe durante nia hela ya dili, nia kartong mus dili nia la bela kandidatan. Agradece quando ia tempo barak nia muda lalas nia kartang nia bela ba kandidat nia. Tinggi hetan apoiante husi total eleitor 1%. 1% husi total eleitor sukunya. Se 1%, por exemplo, eleitor ya sukuida maka rihungida, por exemplo. Eleitor ya sukuida maka rihungida 1% husi rihungida ne pelo menos sema nain sanulu beleona kandidat beleona apoionia belena sanya presi kriteria tu kandidatan. Mas latau sanulu nya label kandidatan. Agora 1% ne se candidato para presidente da República ne kare 5.000 ne tem que proporcional. Proporcional significa município sira Timor Larantam ne pelo menos ne tem que apoiante atau zida cada município. Ne ba eleição presidencial. Mas ba eleição suku ne 1%, dia net 1% la hati yang proporsional. Tamane maka kandidato suku ne, por exemplo, husi alde idania. Na insanul ne husi alde idadetmus yang prinsip kriteria kandidatan. Tamale la hati yang proporsional. La hati yang representa husi kada alde lidania. Lidiandet 1% husi total eleitor sukunya. La hati yang proporsional. Nunemos ba sefi aldeianya. Sefi aldemos nini kriteria hanesan 1% husi total eleitor aldeianya. 1% husi total eleitor aldeianya. Tamanema aldeida, por exemplo, ema atuzida. Aldeida ema atuzida, por exemplo. 1% husi atuzida ne se hau makandat mangkarik hau ne fere kuadet apo yamu sabel kandatan. Tang 1% husi atuzida ne emana ini de. Sekarang atuzida sanulu, atuzida ruanulu. Nemos nafatin emana ini demak apoio. Se atuzida 5 nulu, atuzida ne nulu, ne dinia koma ne 5 baleten ona,
significa itu yang bulatkan baru. Tama emane itu labele fahima fah. Se número tabele dia 10, sekian mabe emane kuan koma bawa na 5 baleten na itu esensi matematika anuran sana kuan koma 5 baleten mah tinggi bulatkan. Fate no tempo apresentação candidatura. Candidato ba serviço suku precisa apresentar candidatura a nível suku ba mesa eleitoral sukunian loron sanulu resi 5 molok loron elisau. Loron sanulu resi 5 molok loron elisau. Se elisau ni ya de 28 de outubro ita sura husi mai de 28 mai koto significa dia 3 de outubro candidato sira tem que apresentar. Lorong idade, lorong labar, lorong idade. Prazo ba apresentação lorong idade. Lorong sanulu resi tolu bulan outubro. Orasmos limitado. Tugu sanulu to tugida. Tugida liudet minuto rua tolumos. Quem Valentina itu memang kita bota apresentar. Tugusan dulu to, tugusan dulu sendiri. Depois, tem que ir mínimo liu candidato rua para ser suku. Candidato ne mínimo rua. Lei di hanit mínimo, máximo lei lah kete. Tamane makai ya suku ida kandidat bele sanulu rua dulu. La problema. Lei di hanit mínimo mak rua, máximo lei lah kete. Agora, sekarang lah ya candidato feminina, cafeto, mesa eleitoral suku, rona husu organização feto sirania, pode declarar facto fundamento, não determina a tu continua processo eleitoral. Se lá ia declaração husu organização feto sira, nemos esse problema. Tamane maka, lei ne encoraja inam feto sira tu kandidatuan. Encoraja inam feto sira kandidatan. Atau ne inam feto sira tinan batinan labele horone tai suara dapur kotuk naba mabe kandidatuan mos. Se candidato ne manejo tudit lida trize. Se candidato feto tudit dia kliutan nela viola lei. Kandidat manejo tudit mak viola lei. Labe lei ne diskriminasi itu an manesir. Fo prioridade li ba feto sira. Mebe se candidato feto laia, candidato feto makia suku ida aldei ida laia, ita precisa declaração husi organização feto sira. Pode declara kata ami laia candidato atau candidato ya tempo ida awal. Sistema eleição não conversão votos. Se o suku eleito li usa sufrágio universal, livre, direito secreto no pessoal. E daí a precisa explicar a jornalista hatene também. Votação para se suku, se aldeia, delegado, a conselho sukunia se realiza ia tuku sia. Agora, kawin halon dia buat tidak. Candidato para se suku nem ia dia 13 de outubro. Candidato para ser aldeia hansa. Candidato para ser aldeia apresenta ia lorong votação. Ia dia 28. Ia lorong votação ne duni maka candidato para ser aldeia delegado sira apresenta ini candidatura. So se suku det maka apresenta ia dia 13 de outubro. Lorong sanulu resi 5 antes lorong votação. Tamane votação para ser suku, se aldeia, delegada, conselho suku nia se realiza ia tukusia to tuku sanulu resi 5. Tukusia to tuku sanulu resi 5. Se liu ona tuku tolu lokrai se ida autoriza utama announcer antes tuku tolne
ita buat ia formatura nyalara. Se la ia formatura nyalara, pessoal eleitoral sira se la autoriza ita buat forma. Sira nabe ia forma nyalara maka mas que tu tolu li onamos sira autoriza vota. Acontece atinan 2012 eleição parlamentar ia membro governo balu la consegue tur votação. Tama sira dan ora sedang to. Pas tu tolu dia foi ba forma pessoal eleitoral sira takatel na level tur vota. Se eleito ba agora ia direito vota ba se suku eleitor sira husi suku nebe inscrito na ia recenseamento del ia unidade geográfica recenseamento al sukunya. So sira nebe ni kartão ia suku nebanya mak bela vota. Suku seluknya la autoriza tu vota. Se ne obrigado a vota ne crime. Ne misi notifica ba polícia para hal atosa. Se eleito ba se suku candidato nebe mak ia votação manan voto válido liu metade. Não la considera voto mamuk sira. Se eleito ba se suku candidato nebe mak ia votação manan voto válido liu metade. La considera voto mamuk sira. Formula ini hanya nos ia eleição presidencial. Kata maioria absoluta 50% maju. Tem que mana. Se candidato ne rua de, candidato ne nai rua de, candidato ida manan voto sida de terus nyambel pasal. Se candidato ne rua de, se candidato ne tolu balete, então tem que 50% maju. Por exemplo, candidato ne mana tolu. Kandidat por exemplo ya suku ida naik tolu. Eleitor é mato sida. Se manan 50% mais kare. Kusi total eleitoral alto ida pelo menos candidato ida tem que retar votos 50 resid ida. Se kusi total eleitoral alto ida maka candidato ida retar votos alto ida nemos dia labele manan imediata. Ne tem que passar ba segunda volta. Por exemplo, ano sana. Unsa para mandato subsukunya. Unsa para mandato subsukunya. Mate. Se subsukunya mate ona, ne significa ne mandato para ona. Ka incapacidade permanente. Incapacidade permanente mos tem provas ho atestado médico. Lalu sudah sih body trokania. Mebe médico sira dian ni label bokan tina naruk nelara. Então, conselho suku hal coordenação ho arbitrador posto body substitui. Exemplo. Ya suku ida evita que suku bailo suku agora label continua. Então fala substituição no busi. Emaroma ia aldelar, ia suku lar. Ia suku beko suai. Nemos anesa. Ne laos incapacidade permanente mas mate. Então administrador posto buka mesin troca vale. Depois, condenação da pena prisão ou sentença transitada em julgado, usi prática crime doloso sira. Se caso ne mais que crime, mas se registro de tribunal, se registro de se julgamento de se dá que decisão, então se dá para ele trocar. Se há uma sentença, significa ni hal crime dulu. Castigona significa ni hal crime dulu. Mas se ya processo ni alara, itu sedap dia ni hal crime.
ne tu de malegal sih ada tanah. So decisão no tribunal ia ona dia nia heta castigo tina nanan sane baparona ia bekoraga o ia glenoga conselho suku coordena ho ajudar posto per trocanya renuncia a mandato e na irasi mapus por exemplo mandato ser suku tina dito nia o continua rua tolo de tendai cole demais tempo bahana família lá ia ni halo renuncia resigna Husikela residência pai ia suku ia período lifulan tolo Conselho suku bele reuni puriha buka valia troca lakon ini mandato tambah asam tutelar administrativa kalau mal administrasi Roma por exemplo ya suku neba hetan desastre azules neba foba yang umakai mil cada família ou 500 cada família suri ni healthia suri mana entrega ya provas na crime tem que trocar exoneração com o conselho suku problema sih hanya saya mau explicar antes né quando a sedoni conselho suku reuni boleh exoneranya Leona duração mandato se suku ida nebe eleito em 2000 se suku sira atual nebe eleito em 2016 né ita halau eleição ia 29 de outubro 2016 agora dadau ita halau eleição ia 28 se 28 ne eleição halona ide eleito ihona significa yang mandato atual se suku sira nebe renuncia mate ou incapacidade permanente rumah kari sira nebe substitui ne completamente mandato resto nebe makia nia la bele completa faltinan hitula por exemplo se suku ida nia ukun durante tinan tolua tina hati hana por exemplo maknya mate ou incapacidade permanente ida nia trocane completamente resto tinan tolua tina hati nebe makia Depois, cara que ida mate, ida incapacidade permanente, anes não é audian antes kata, ne competência administrador posto, maka nomia falifo. Coordena o conselho suku, maka administrador posto, nomia fali. Se suku pode fundo de troca, pode substituir. Agora, queixa na reclamação ia ambil tulisan sukunya. Ya período atau queixa na reclamação ia horas renuresi hat nyalaran dia. Horas renuresi hat nyalaran. Se liu idane se liu horas renuresi hat ne laos crime eleitoral, ne crime público. Agora, oiça atau queixa na reclamação nebe acontece durante processo votação no contagem dia aldeia Husukusira atau ba mesa eleitoral assembleia aldeia MEAA ne mesa eleitoral assembleia aldeia tambah centro votação ne se ia cada aldeia tambah ne maka quando acontece irregularidade rumah yang ba eleitor sira na bakar hato kisa ne hato kisa ba mesa assembleia
mesa eleitoral Assembleia Aldeia. Sekari reclamante la simu decisão, husi mesa eleitoral Assembleia Aldeia, se apresenta kisa no reclamação ba Assembleia Aldeia. E a mesa eleitoral Assembleia no ia Assembleia Aldeia. Ne chefe aldeia, delegado-delegada, aldeia boleh decide. Kari Assembleia Aldeia decide tia maka reclamante ka ne tidak satisfaz si hatoba mesa eleitoral suku. Mesa eleitoral suku. Mesa eleitoral suku quando decide ba maka na fatin reclamante ne tidak satisfaz se continua ba ia administração posto. Se continua administração posto. Ia eleição geral hansa parlamento ba presidente da república decisão ikus ne ia tribunal recurso ka supremo tribunal de justiça. Mas be ia ambito eleição suku que isso ser na be mag ia ikus mai para de administração posto. Sila batang. Se ia aldeia la satisfaz, ia suku se deu satisfaz na fatin. To administração posto akar kelakoi tinggi ne dalam ikusan lehatan sila. Ni lemak deh. Hawani na sana. Kare jornalista sila ia preocupação o hetain informação rumah liga ho eleição sukune bela hatau ita bela clarifica dia kita. Obrigado. Obrigado, Ronia. Bom dia para itu hotinya Pati Tenet. Obrigado a respeito a orador, o colega sira jornalista ne kare diretor federação sira kare kene. Liga ba apresentação hoje dilu a critério candidatura. Agora ia tem que ela ia suku na bema kani ela ba. Desde 2016 estou em Lorong. Hola teni ia município Sercelo ia lauten ia suku rua na bema ka nina sef suku ne ela fali ia posto vila. Ida dia sef suku ne ia suku seluk na bema ka Laos nia pertence ba. Bebe ia administração eleitoral na bema ka momento ia cada periode votação ne aprova para nia ba concorre ia candidatura ba eleição suku. Agora ia paling mai da daun agora ita se eleição ia 28 de outubro. Ia possibilidade sira na fatin candidato ba sef suku. Pensa ita ne hara bai dane. Agora ida selo ia se candidato mane hotu poin yang kontra lei. Se for acontece doni hatan maitan dan mane hotu karek pensa. E depois karek candidatura seluk laia depois candidato ida único de pensa ne ba ita hakat ba eleição ka pensa. Agora ida seluk sama-sama ka sefi aldeia ne ia labele ba hoda laida ne sama sif suk ma benia tem que to fali ia loro eleição maka ia bele submete ne documentos. Ne bele fora zau itu ho base legal tamba sirero tu atau heta legitimidade su povo para ba bele base suku tanto mo se fiale halu sama ka ita bele halu pali dan sare ya ho no indare maka ho bele husu sira bele respon. Obrigado. Da del dia Plaitoto, bom dia, e Raunaran Zavelino, usi media dele posto. E a minha rua tu usei da explicação usi
sini konaba perguntas ni maka awal tu atoba dari ya suku sira ya Timor Leste ne sira balu hukum ho kultura ka rota tamba husi ona zera sao mai yang kata sira ne det mak bele hukum suku ne to ihan ne bede agora a preocupação matne será que candidato ka husi parte ida dede para hukum ne hamate ona cidadão sida ne bemaga ia hanoi dia au ia matene katu hakara katu kandata amba suku ne para o desenvolve mas questão de cultura limita cidadão serane atu candidata agora o insa husi seninya hare kona baidane será que ita mantém o candidato ida prefere usi cultura ka u ponto irota ne como isso hanoi ida nede obrigado al ya kau hakat digaras perguntas tambah tempo how sudah ya bene maka vigor na ye tiene condição da que permite haver permite ona ya mato anda beliau tinan sunrising itu ada pada 30 mat bele halo kanda tamba sepsuko perguntas na dia ema jovem ida idade ene bemak dio bebe oisa le ninia le fona limitação ba emane labele halo kanda tu oisa idade ba nia ia produto ne bemak dia no ema atu halo elisão fo kanda tamba nia ba ia elisão ne bemak tu ema Iya, obrigado pela oportunidade. Anggaran completo ada Lino Rosário Pereira, si media code. Cara que su pergunta foi, se não explica como a sepsuko. Perle ne renúncia ao sinia ya sinia renúncia ao sinia be desculpa lá renúncia asa nia lati ya sede liu fulan tul tem que asai mas ia realidade aku kata ia kita observa liu suku asa paham nia parte postularan ini amni autoridade ne usikela residencia de nia fati mas nia sa abandona la suku kita belde yang kata inang ida rua dalam rumah sa ya sidadang balong aku alam nia be keklasan saya rumah ni dalam sidadang sini membuka vali será que sifsuku ni anti satu kandidat ba sifsuku ni mesti tingkatin nia papel saya tiap sifsuku minta latih nih papel sila ni mas sorry tuan nebe senemos si buona attenzione basira para tui prosedur sila nebe iya si prosedur sila ni iya masih ta sa la aplicamos a sentença sorry tu
pergunta primeiro. Candidato do suku ini mana yang paling suku selu. Mas que yang suku selu, kena yang suku selu, ini laos ada pada residensi dia, jadi ada pada yang kantang. Mas que yang dari kita work, mana ini editornya suku dia Santa Cruz ne, dia bakal kandidat di Santa Cruz, deh, itu. Maybe ahora veo kami saya suku sir, suku tu di malam tama, ahora nak saya speaker. Hari emang makin, mas ke ni kartau ni hane, kurang ni kartau ni afo, maybe ni yang residensi ini, ini dia terus. Ini la representa, ser suku ni representa dia kampung si suku ini. Senian lorong barat tidak barat kemudian makai ini kata mengusi. Introduksi apa yang sudah ni? Agora pergunta ini dia. Kandidatnya mana dia kan? Ada sebenarnya mana dia itu problem. Feto betul lah problem. Mana betul lah problem. Se mana betul. Ini dia. Organisasi feto sih ada yang existe adalah tinggal deklarasi. Kata, kami yang suku dari daya feto potensial rumah malah kompeten dengan exam suku di luar. Kalau dia deklarasinya beliau autorisasi exam. Dan sekali dah tu dia mak feto betul kan, mak persisi yang deklarasi. So kandidat mana betul kan, tinggi kita deklarasi mesti organisasi feto sekian. Kalau perkuasaan ini yang kandidat itu si edit kan, se kandidat itu bagi edit meza elektoral sukunya kalau dia deklarasi. Se aldeia kan meza elektoral aldeia ada deklarasi. Kandidat tidak memang saya masih jadi lain kali bisa. Se kandidat itu jadi. Agora, perkuasaan ini mesti dipos. Para hukum merotan, hukum kultural. Bagaimana dia jalan? Agora dalam kompetisi ini bahasa suku. Kompetisi bahasa suku. Tapi memang seni berkandidat. Seni berkandidat. Itu harus kompeten atau harap kali rotan. Rotannya buat anti dia. Agora harus terbuka tu. Simulor dan pilot dan plastik. Orang yang kalian buat, orang yang kompeten banget saya seksu. Namanya sideran betul-betul. Durante cuando la empresa criterio si de maquilla, de maquilla si la impedimenta itu. Kita berkuasa, tidak selalu resi untuk doktrinanya dalam proses itu. Seksu pun tidak selalu resi itu baliknya dari masa. Seksu tidak selalu resi itu doktrinanya sobat representante sobre itu efektif nama. Seksu memang tidak ini kesan selalu resi itu doktrinanya. Bebas seksu minimum asal nulis itu masih meningkat. Dan masih meningkat atau tidak mas durante esse forte bertanda. Bebas seksu. Seksu seria deh. Tidak asal nulis itu balik. Lain di kita sama. Sobat representan sobre itu efeito mana suku dia
maka tinggi ini sangat sedikit doktrina dia. Sedikit maka dia doktrina nela klasifikasi awal itu. Tambah tidak balutan dia tahunan itu juga di sini posisi itu. Karena dia tidak turun yang ada representasi oleh kita. Perkuasaan ini ikut sendiri. Abandona suku. Selain itu sudah bersama. Nek tidak kalian konsep suku kompetisi. Berusia konsep suku reuniga. Se população seria suku nemania berkubah atau konsep suku galah. Tanpa decisão masuk konsep suku. Se konsep suku yang labat batina mos ambil dia kena. Tanpa decisão atau norma rasa itu semuanya posisi konsep suku. Konsep suku reuni di sini setiap depois berkomunikasi dengan Mr. Posto boleh buka balik dari situ. Kalau ini alasannya boleh tulis buat lebih ya. Lalu sampai datang pukul tulis buat lebih ya. Tulis. Ia datang perpustakaan rumah kita saya datang kuasa kita berusah ke orang sebelumnya orang distribusi saya katakan begini saya naiknya kita harus sih gitu. Primero, de preocupación primero. Cuando va a aprender un candidatura. Kalau dia di sini, sebelum presiden dia terus itu, sebelum dia kalau delegara aldianya presiden dia, jadi itu luar kelas. Kalau sama dia, lima nomor 2 dari sistem kelas.
Agora, você tem aldeia, mas que ele nato ele dedi 8 norma votação nekeda, mas foi nato a candidatura, mas bem nem é prazo 15 minutos atau halo kampanye. 15 minutos você tem a tua campanha. Se você da campanha, você vê a lei no 2016 dia. Mas que ele nato ya norma votação ne, mas bem antes da vota nem ia 15 minutos atau halo kampanye. Bagi ini terus diambil. Kali itu kan labor sendiri. Agora, perkurusan interval dia ada sama rekomendasi dia. Sekarang kita revisi lainnya kita berhakapos. Wan legislador sini. Sekarang lainnya tidak terasa kita berhakapos. Se considera tidak ada lagi. Se la consideramos sila magnain sila makano. Ito so hati tiga diulit benar. De facto sila makano representasi sila. Legislador sila. Agora proposta minha ane sanos senhor na banyak dan saya masih ini halona. Ane sanos dia agora kami tanah suku saya suku encoraja cidadão será outro atau pendataan tambah agora ini kan kompeten ba ser suku ini lahan sendiri lahan sendiri kaya rotan lah kompeten ba ser suku ini atau hal gestão desenvolvimento ba suku lah se kultura ne bania dia na sana kultura makna kultura ini regra demokrasi ini regra. Demokrasi ini partisipatif. Yang voto jadi kalau dia presiden berapa? Dia kira negara kami durante tamu suku kami koraja sidaram seru. Yang presiden berapa kata? Lain ini kesan. Minim makanya ruangan masih boleh ada. Dan saya durante dengan presiden itu minimum dari makanya yang berkata. Jadi angka reservoir suku dia potensi reservoir suku dalam beberapa yang akan datang. Mana sih? Dia kolega sira, andam itara mata yane, itania tempo hamudu kodir nasional sisene, tambah lagi pertuntas zona, 10 minutos kan kita itania sesang hamudu kodir zeras pae, lolosnya atau lega nia dir tur sira musi sam kan, divisam sermat mai, nabe ini kontak itu kali nia mak mai, nabe ada dese, berbeda oportunidade sudah mau berbagai gitu. Hari materi